تماشاوان هجان جو واشنگتن ج استودیو دنگ امریکا دم باش امی دیسا د برنامه کرد ویزیون یا و هفته ده چندین راپورت بین پیشوه تماشاوان دلال دم باش لترکیه خپشندران گرسیین دیجی انجام رفراندومه به آوایی که بلاوه دادومن دوجل استانبول جندرکتن کولانان که بریار کمیسیون بلندی هلبجارتنه یسکه پروتستو بکن پشتی انجام رفراندوم گهرتنا قانون بنگهین HDP و CHP دیار کربون که ده هجمارتنا دنگان ده نحقی هیا و نرازی بونا خواه نشان دابون. کمیسیون بلندی هلبجارتن جی داخیانی دابو و گوتبو که 2 میلیون و نیف دنگم بیمور وان قبول کریه. لستنبوله و لسرانسر ترکیه کسین که دنگی خوک ناب کارانینه هر روش جبو نرازی بونا خواه نشان بدن پروتستول داردخن. کسین که لکولانان پروتستویا کمیسیونان بلندیا هلبجارتنه دیار دکن ایدا دکن که دنگی وان هاتنه دزین. ده همان ساعت ده لگلک نافچه استانبول پروتستو دست بکرن. تفگر جنین فمینیست شی لکادوک استانبول به هزاران هاتن گل هف و به سلوگان نا ام بسرکتن یسکا دزه پروتستو خو بردام کرن. تفگر جنین فمینیست داخویانی خود دیار کرن که به انجام کی به قصور دخوازم ولات بکن ناف دست یک زلامی هم جی بی لحف کرنا جواکی و بدروان ام پر باش دزانن که اف انجام بخوره چتینه از جبو ماف جنین ترک لورم از باورم در رفراندوم دا حیله هات نکرن از کمیسیونا بلند یا هلبجارتنه شرمزار دکم از باش دزانم که دنگ نا پتر بون و تکوشین آمده بردوام با از انجام قبول ناکم نه امش بو وی انجاما نمافدار لکولانانین گلک اشکره که انجام نایه ام حتی داوی لسر صندوق بوین و ام حتی داویه جی تیکوشین اخو بردوام بکین از هیوی دکم که هنتشت ده بین گهارتن لگلک باجاران جی اپراسیون پروتستوی دست بکرن لستانبول جی درباره 38 کسان ده بریارا برنچاف کرنه هاتیه داین هر وها CHP و HDP جبو بطل کرنه هلبجارتنه رفراندومه دا خوازنامه دانیه سکایی ده همان دمه ده HDP جبر سدما کسرو که کمیسیون بلندی هلبجارتنه سادی گوون پیورا خواه خراب بکارانیه گلی کرن گلک ولاتی جی لبر نافچه این کمیسیون بلندی هلبجارتنه به دا خوازنامه خواه نرازی بونه خواه نشاندان. سرک CHP کمال کلشتارولو جی داخفتنه خود دیار کرد که سرلیدان آن انجام نده اوی وی بریاره نمشروع قبول بکن. هجای گوتنه که لگلک باجارین ترکیه پروتستوین لده جی بریاره کمیسیون بلندی هلبجارتنه بردوام دکن و گل لکولانان نرازی بونه خواه نشان دادن. زوزان یاشار دنگ امریکا استانبول در رفراندوم ده پشتوان HDP هلبست که چوان نشان دا. گلو راست کو AKP جی پشکرین HDP دنگ ستاندنه. هفسروک HDP آمده گلشان ازر برسوا 1% ده. هلبجارتنا رفراندوم ده دنگ عرب سرکت. علی حقوق لگوری و انجام 18 خالین دستوری تگوهرتن و ترکیش سیستم پارلمانتری در باس سیستم سرکاتی دبه. نهال روجوای ترکیه به پیشنگی CHP دژی و انجام چالاکی تیم دارخستن. CHP دبجه او و انجام ناس ناکن و دوی رفراندوم به دوباره کرن. HDP جد بجه دوی لجنه هلبجارتنه رفراندوم به طلب که نخواه حتی او انجام ای بگو منبر به قبول کرن. انجام هلبجارتنه دا دنگ نال پیش بو لی هم بشتاری دنگدانه هم جیش دنگ HDP که ماسی چه بویه هر وسا دنگ اریج خویات که کل هریمه زده بویه به تایبت لحشت باشارن اری پیش کتیه هن علی دبیشن دنگ اری دست کردان سرکتیه هفسروکا HDP آمده گلشن ازر دجی به شیروه درد که و حضر خوب هاتی نسمان دنگ اری کردان در نکرد جی کرد لی پر بون لوی داری قروجیا بريخست مختار تهدید کرد عسكري چقال در و همون آنی خسوی داره سوریالی چقال همون آنی کملیک دامان بوان دا هجمارتن دا او کرد وانا جی که وکا دنگ کردان نشان دا او نه دنگ کردا بون او دنگ işte عسكرا بون سوریالی بون مختارا کو تهدید کرن لسروان به سلاح لسر صندوق سکنین که ملت تبی اره دا اوانا دنگ کردان دنگ حیله. خانم گلشن دست نشان که کل گندان به زخت قورجی لشکر و مختاران دنگ اره زده درکتیه. لسر صندوقا که گل
لگندا مختارا کتابلی کگوتن کس برانه سر صندوق امی تبج دیو وان را امضا بکن و تب اره لیخستن خروجیاتی سوسا هناك صندوقي كج جندا كو جيبوب كو حيله بكن بهليكوبترا برن جي يساقي لآمده نزی 192,000 کس لحریم بگشتی ج 400,000 زیاده تر کس نچونه دنگ دانه خانم گلشنده بیجه جبر قدخه اپراسیونان آدرس به هزاران کسان هاتیه گوهرتن و بلگه دنگ دانه جی جواران هاتیه شاندن. پریوان آدرسیوان دگش ببون، پریوان گوچبری دروا ببون، پریوان کو لادرس ببون اما تیسا ادرس آن دناوی وان تنبون، یعنی آوا هنگ جی بلکی جی ببنه بلکی جماجي جوان جي تبكي قرت من نتشو بنجي سره يعني اما برنا تبكي لي پریوان امکان وان کتنه بونچو نچونه از مسامزت. دگرک شروع انداته گوتن جبر خندق و باریکاتان دنگ اره هرم زده کریه. خانم گلشنده بیجه لهن نافچه این خندق بو. لی 2 ساله ل همی باجارن کردان باریکات لشکر و پلیسان زده کو جیان سر کردان دنگ کرنه. هنگ جیا هندق بو لیوان همی کردستانی کریه باریکات. کو همو کردستانی وقتا کو مرو هر باجار işgal ke, vaka bajarı düşümü be kumerif işgal ke, hami kirne barikat. Yani ko iro gel jwe barikatı jehende kaziletir rahatsızdı be. Çünkü berhati ne kare her jiyana hopke, ne kare her tabako, ne kare her jiyana zor biye. Khadijan Farqin, Deng Amerika, Ahmet. پشتی وان پروتست و نرازیبونا عالی AKP آخافتن خود بال کشاندن لسر انجام رفراندومه و دبیجن دوی همو عالی ریزه بدن و انجامه ولی خویا دکی که نقاشن درباره انجام رفراندومه ده یه دمک دریج بردام به آگاهی برفراتر دوی راپورته ده انجام رفراندومه بوی صدام عاجزبونا اپوزیسیون ترکیه به طایبتی پارتی CHP دیار کردن که او انجام رفراندوم قبول نکن. سرک وزیر ترکیه بینالی یلدرمجه برسه و چالاکین دیج انجام رفراندوم دا. او دبیجه افکارن دیج انجام رفراندوم تچکرن بیهوده نه. Halk oylaması sonucuna gölge دانین لکیان لسر انجام رفراندوم کارکی والا و بسودهیه. ولاتیان با اواکی آزاد بریار خودان و افکار بداوی بویه. دسریده CHP و آلیین دن دوی رزه بدن و انجامه. جگری سرک وزیر ترکیه یاسین آقتایجه ده هفت بیوینی که خواده بال کشان لسر رخنین دیجی پارتیان وا. We are shocked about. جبر بویره نها قومینه ام شوک بوینه. رفراندوم گلک عادلنا هاتیا چکرن. او کسین رخنه جمع دگرن ده بیجن همو چاپمنیا جبو چالاکین AKP کار کرینه. او پشگیری دانه اره. او نه تشتکی راسته. بشک جی چاپمنیه پشگیری یا نای کریه. او بشا پشگیری لنای کریه چاپمنیه که گلک خورده. گلک شروع بکار دبیجن انجام رفراندوم او بویرن قومه بوی سدما پارچبونا جواکا ترکیه. به طایبتی پارتیون اپوزیسیون ناراضبونن خویند درباره انجام رفراندوم ده بدنگ گلک بلندین سر زمان. سروک پارتی AKP دیاربکر محمد آکارجه ده هفت بیوینی که خواه بدنگ امریکا را نرین خوید درباره رفراندوم ده پاروکر. پاکت رفراندومیان بجن و گوهرتن رفراندوما قانون بنگهین هاتا قبول کردن پجراندن و ایرالگورا حقوق نونتویجی حقوق ترکیجی اف رفراندوم هاتیه قبول کردن لگور بیاجی اوش پیواژوی جبو سیویل بونا ترکیه جبو چاکسازی و رفرم دموکراتیک و آبوری لترکیه اوه پیواژوی پروسه دوام بکه. انجام رفراندوم وک چالاکین پیشی رفراندوم گلک دنگ درخستیه ولی خویا دیگه کو اف نقاشن هی دمک درش بردوام به. لیتش ده هر راست اوه کو و رفراندوم خالک نو د دیروکا ترکیه ده کریه. نهاجی ادیتور bir haber var. Yek duçiheye Serdar Altan bir reka Skype rastخا ج آمده به مريه و امر رفراندوم بیره بنرخین. سردار تو بخیراتی برنامه ما تا راپورت ما گوتار کر هم عالیه AKP هم عالیه HDP تو دیاربکر باش دشوپینی نرازبون هنر لگلک باجارن روجاوای ترکیه دسیر دست دخوازم نرین ات بزارم چه تو سر انجام رفراندوم چی دفکری؟ بله انجام کی هم بیشن هندر دور برکی لیشاشت مین اما دست پی کده جی بری هلبجارتنی جی مگوت اویک وی رنگی بداوی بیش برکو
Partiya AKP'ye taybetî jî Serokkomar Erdoğan payekî bilind didavê referandumê û ji li ser vê esasê jî xebatekî pir xurt meşandin ji ber ku ji bo wan ji bo AKP ji bo hikûmetê ji bo Erdoğan ev referandum em dikarin bêjin yani tiştekî ji bo mayîn û nemayînê girîngiyekî vî awayî didanê heye ji ber yekî bi her awayî xurtiya xwe dane ser giraniya xwe dane ser ji bo ku dengê erê derkeve xebatê xwe vî awayî meşandin û wek tê zanîn di şert û mercên rewşa awarte de referandum pêk hat em bêjin kampanya ku hate birêvebirin dva şert û merca de pêk hat û ev kampanya jî ji bo em dengên na yan jî ku di vî alî de xebatê dimeşînin bi taybet jî partiya CHP û HDP astengiyekî mezin bû mezin derxist bû ortê di gel vî yekî jî li tevahiya Tirkiye kesên ku cebha dengên na digirtin cepheyekî mezin bû berfireh bû û li xebatekî baş dimeşandin her wiha digel hemû astengiya jî pirsgirêka jî xebata xwe birêve dibirin û nehewcê xebatê jî em dikarin bêjin gel jî yani miletê ku li Tirkiye dijîn ne tenê Kurd her wiha miletên dî jî yên Kemalîst jî yên ku ji vê sîstemê rehatsizin ji vê yekî acizin jî li hember sekna partiya AKP û Erdoğan ji bo ku dengê na derkeve xebatekî xurt meşandin bi taybet jî destpêka berî ku referandum pêk vê wextê hevala nêrînên me dixwestin me digot li Tirkiye sedî pêncî û pênc dengên na heye lê wê dîsa jî di vê referandumê de erê derkeve Başa çi mal li ser çi bingê hetiye digo erê derkeve ji ber ku wek min gavadî jî anî ziman yani hikûmeta AKP û her wiha Erdoğan vê referandumê ji bo pêşeroja xwe gelek giring didîtin ji bo wî yekî jî bi her awayî bi her quweta xwe bi hêza xwe ji bo ku dengê erê derkeve em Tirkî dibêjin şartlanma kirbû yanî dixwestin ku bi her awayî bi şekilekî vî yekî sandoqa de derxin Başa bendebariye biraz Erdoğan pêk hat gelo mirov îro binêre yani ne bi dilê wan bû bi rastî jî wextê roja hilbijartin ku qediya Erdoğan derket pêşberî çapemeniyê û axaftina xwe kir ji reng rûyê bi kevş dibû ne bi dilê wan bû ji ber ku hêviya ku dikirin xebata ku meşandin xebatekî xurt bû mezin bû yani belkî ji ber ku erê derket yani bi awayekî derhukûkî ve jî erê derket kêfalin jî bû ama ji ber ku gelek deverên ku hêvî dikirin dengên baş jê bigirin derneketin Başa Kurda ez dixwazim Kurda şirva bikî yani hikûmet dibêje Kurd piştgiriyekê xurt dane me niha me dilê Kurda qezenc kiriye tu çawa dibînî Yani tabii destpêkê de fîtîla vî yekî jî Erdoğan agir pêxist di roja ku hilbijartin qediya û şîrove kir Erdoğan got ez spasiya xwe ji doğû û guney doğû yani ji herêma Rojhilat re dikir ji ber ku dengê me zêde derketine li wir piştî vî yekî jî kesên derdora CHP û nêzîkê wan şîrova kirin gotin Kurda di piştgirî daye Erdoğan û vê paketê lê li herêmê ev yek ne vî awayî derdikeve ortê ji ber ku mirov dikare bêje li gelek devera zext û zorên gelek hatine kirin yanî bê hesab mirov dikare bîne ziman mesela partiyekî wekî HDP ku li herêmê xurt e nikar bû kampanya bimeşîne jî başa Rojhilat Altan gelek spas dikim pir spas yani mirov dikare bêje ku
gelek sedemê yekî hebûn hin dengê zêde derketin belkî ama baş dengekî wisa zêde jî dernekete ortaya HDP dîsat piser ket rastî jî. baş gelek spas Rojbaban Serdar Altan li Amedê pir spas. Serçav. Lêkolînên Tirk Soner Çağatay piştî referandumê pirtûka xwe ya nû ya bi navê Sultanê nû weşand û bejdara konferansek jî bû li Washingtonê û derbarê siyaset û pêşroja Tirkiye de axaftinek pêkanî. Hevdem diger referanduma guhartina hejdebendên destûrê Tirkiye û guhartina sîstemê perlemaniyê Tirkiye bû sîstemê serokatiye li Washington pertûkekanî hate belavkirin bi navê Sultanê. Nivîskar û rêveberê programê lêkolînên li ser Tirkiye li Enstitûya Washington Soner Kaptay pêdaçûn li ser çendîn qonaxên siyaseta AKP û Serok Erdogan û behsî qeyranên siyasî navxwî yên dervey Tirkiye diket. Tirkiya serdem ya Elmanî û liberal li gor modêleka rojavayî li ser destê Mustafa Kemal Atatürk hate avakirin lê niha Tirkiye li ser modêleka İslamî ya yekkesî dête durustkirin û têda serok komar xudan biryara vebire. Tirkiye li aliyê coğrafî welatekî mezin û pirûl û netewe û balên aydolojiyên siyasîyên cuda ye û yek kes qet nikarid li gor aydolojiyekê bi tinê pirêve bibit. Siyaseta navxwî ya serokkomarê Tirkiye bi lawazkirina binyadên demokrasî û rewşa xirab ya mafê mirovan û rêgirî li azadiya ragihandinê û siyaseta derve bi taybet li Sûriye bandoreke xirab li ser têkeliyên Tirkiye û Amerîka û tevaya Ewropa dike. Ku nivîskarê pertûka Sultanê nî dibêjitin eger hevalên Tirkiye li Sûriye bikarin reqe azad bikin, Amerîka wê digel wan kar bike. لەسەر پرسا کوردان پشتەوانی ئەمریکا بۆ پەیەدا و پێواژوویە ئاشتیە و پرسێندن ئەس باوەڕ دکم ئەو دۆستانە سەرەدەریە لەگەل ناکەن کولداویە وێ زیانێ بێ تێکلیەن ئەمریکا و ترکیە گینن divê قۆناغێدا پەیەدا و هەسەدە بە پشتەوانیە ئەمریکا وێ ڕقای بستین و ئەوە ئەوە کو ترکیە و ئەردۆغان ناخوازن ئەگەر ترکیە 12,000 چەکدارên سووری هەبن و ئەمریکا قایل بکە کو ئەوێ کاربن ڕقای ئازادکن واشنگتن حەز دکە لەگەل ئەنقەرا کار بکە. Tirkiye welatekî Sunneya mezin û hev sinûre digel Îrana Şîe û herdem di hevrikiya dabûn û ev bi ronî lê Sûriye xuya dikit ku her aliyek piştevaniya aliyekî şerkerê Sûriye diket. Erê ev wê bibte egera hevrikiyeka rastexû di navbera her du welatan da? There's always been competition. Herdem berekane berîsa salan navbera Îran û Tirkiye heye. Her du arê li Sûriyeyê jî êkin. Lê li heman dem bazerganî digel êk dikin. Ez bawer nakim ev bête guhorîn û Tirkiye û Îran li ser Sûriyeyê jî êk narastin. Siyaseta Tirkiye li Sûriye digel çendîn welatên NATO û ji wana Amerîka rêk nakevit û piştevaniya Amerîka bû Kurdan û dijayetiya pêkînana devereka parastî li Sûriye li ser daxwaza Tirkiye Tirkiye ya endama NATO niha berew Rûsya ve diçit lê her wesa Rûsya dijî Tirkiye li Sûriye kar diket. Well, I think it's hard to answer that question. برسف زحمت اگرم پیش روژ ناتو نزانین لی دانستاندن ترکیه لسر روسیا لسر موشکن S-400 از باور دکم به تنی هلویز دکه جبر که امریکا ده برجواندیا ترکیه دا لسوریه کار ناکد لی تماشا کار روسیا و سوریه بکه سر رای حزیاد ناف بر اردوغان و پوتین لی لسوریا روسیا دجی ترکیه کار دکد باوری هیا نها سرو کمار ترکیه کاری بو پیکینانا ترکیه کانی لسر مدل AKP دکتن کو اوه پیدوی بچاره سریا پرس نافخوی هیا و جوانا آلوزیا دگل کردان ود برسوا پسیارکا دنگ امریکا اری درفت هیا بو پیکینانا پیواجوکا آشتیه؟ First of all, we need to be very clear about لدسپیک دوید امزور رون و آشکرا بین که اردوغان ده پیواجوی آشتی دگل که بکد. از باورنا کم دمکی نزیک دانستاندنان دگل اوجلان یان تفگر سیاسی کردان پیک بینید. اردوغان دخوازه هندک کردان بخو آماده بکد. اومدید هدا پار دنگ با اردوغانی لرفراندوم دا. از باورنا کم اردوغان و دانستاندنان دگل پککه یان هدف بکد. بتنی اگر اوجلان و بکد یا اردوغان بخوازید. او اگر اوجلان اوکر او ده باوری خواه جناف کردان لدست بدد. یا هفبش دوی پینالی دا کتبایا شارزا قایل بولی سرهبونا تنگاوین سیاسی نافقوی دروی ترکیه لی کسی که نگاری پیشبینی یا چاره سریا یان پیشبینی یا پیشاروژاوی ولاتی بکه. خالد فتاح دنگ امریکا.
جیگان همه کوبانه محمود بالی دیور رپورتی در رادگینه کو هزین سوریه دموکراتیک در دستپک قانون چاران یا اپراسیون رزگار کردن رقایده جماله که گوند رزگار کردن بالی بالدکشینه کو چکترن حسی دنها 15 کیلومتر نزدیکی رقابونه. اپراسیون رزگارکردن باجار رقای جبن کنترل داعش بردوامه. روجاین 14 و مه قوناغ چارمین جو اپراسیون ها دست بکرن. و ده هیاما 5 روزا دا شروان هیزا سوریه دموکراتیک حسده دکاری و چند گند و مزرعه رزگار بکرانا. لگوری فرمانداری اپراسیون گو آرمانج جپاروکرنا اپراسیون سر قوناغن جدا جدا اوه گو دورن تین رزگار کرن به تمامی ورن پاقش کرن جماینان و تونلن داعشه ورن گرتن. وجبر فراهبون عرد رقای جهر دورکی را پیلانک جدا تیدانین. هروها پیوسته گو دم بدم هنگی شروان را وستن. ما بچش شوازي قطع دست بشكل مرحلة يعني قناق اف تجربه ما ساله هنا اف چند سال مثلا لدرجه 11 امشار دکن يعني الباجار كي مازن امن جاري كدام حي بدن برخا من لكيدا به سبب امج ضرر بكن ابي راستيه كه اج بوج اف قناق جمله كيوا فايده او يعني تكم ده برخا اما تنجم خوش دگه هادزانین گو آرمانجا وی قوناغه رزگار کرنا همی گندوارن باکور رقایه داگو خلقا چنبره لدورا باجیر بیتر تنگ ببه. شروانن حسده تکز دکن گو ده دمککن دا ده پیلانا قوناغا چارمین بداوی ببه و شر ده درباسی ناوندا باجار رقایه ببه. لگوری شروانان گو چکدارن داعشه نکانن لپیشی اوان برخوا بدن و تن ماین و اتومبیلن بومبکری بکارتینن داگو پیشکتنا اپراسیون بسکنینن. واقفين احنا بكوبش غربي املك كوبش غربي راوستاينا و جوكا تل سمنا ما جزو ورزگار كرنها ام در باسی كوبش غربي بونو ام براورق قدچين کو 15 کیلومتر جور دوره. هجا گوتنه گود ششی ماه 11 سال بوری دا هیزن سوریه دموکراتیک اپراسیون غضب فرات جبور رزگار کرنا رقای دست پیکر. و ده انجام اپراسیون دا تا نها به صدان گند و هریمک برفره هات رزگار کرن. هروها باجار رقای جچار آلیان و ها دور پیش کرن. اپراسیون رزگار کرنا باجار رقا دو قوناغ خوی چارمین دا بردوامه. نها ام لگند کبش سکینه گودهو به ایوار هاتبو رزگار کرن. و دنافبری ما و باجار رقا دا تن 15 کیلومتر مایه. محمود بالی دنگ امریکا باکوری رقا. دشتری نافخوایی سوریه ده گلک تش هاتن گهورتن گلک گروپ هاتن آوا کرن و هاتن هلوشاندن لیتشتا نهاتی گهورتن کشتنا سویلانا و اف یک هین بردوامه اندامکی تیما رزگارکردن لور لجهه تقینک آگاهی داوید ده انفجار مجهول استهدف لفير لهريم راشدين تقينك ناس بكاروانك خلك فوع او كفريه شخورا كرا ارمانج تيما رزگار كرنه يا بروانيا سوريا سيفيل كاردكن جبو ومراندنا آگر وان مري هشتن و كسن بريندار برن نخوشخانه به کیمانی 100 کس دوی تقینه دا بری چند روزان هاتن کشتن لروجاوای حلبه لگور کارمندن رزگار کرنه باسن و گوهستنا خلک سیویل آرمانجا تقینه بون باس لور بون لگور رکفتنه که رکفتنا درخستنا خلکه جگند و باجارن وان او نه لگور داخوازا خلکه او گوهرتنه که دموگرافی درسته که کده زیان بگهینه جواکا سوری و آرمانج مروه لگور زارا مستو سرنویسر بری مالپرا ولاتی نت که بریا سکایپ آخوی يعني اب انسان تن استهداف کرد مساته که انسانی سر عرضه يعني خلق بیرانین خود ترکینه خلق مال و ملک خود ترکینه خلق يعني نفرت دکه يعني قالك جوانا ناغازن در كيفن جمال و ملك خو لا نظام جوان مجبور دکه و فصائل معارضه جوان مجبور دکن اف تغییر دموگرافی ته چیکری نتن لوان نافچیان خلک سوریه به تواهی جویر و شیرا پلان نکرد مستو دبیجه وان با آواکی آشتیانه دخواست ولات وان بر به دموکراسیه و بچه ابن آرمانجا ملت سوریه بو یعنی ملت سوریه شورش خواه شورش که سلمی بو دخواست آرمانجا بو دولت که دموکراسی به سوریه در باسی مرحله نبه لمخابن پشتی که شورش در باسی شورش که چک داری اف دولت هرمه اف دولت منطقه
وەک ملەتی سوودی خۆڕا کردنە ئەداتەکە رودانا وان باسن کو در دورا 5000 کس ji gundên Fuca û Kifreya derdixistin ew yeke ji gelek rûdanên ku xelk bi awakî rojana rastî tê û rewşa berê tarî tarîtir dike li gor mamostayê zanîngehê Diktor Ridwan Badînî. îro di tabloya giştî a Sûriya şerê navxwe Sûriya gelekî tarîyê gelek destin veşartî gelek şêwazê em bêjin muqenna hene bereyên neeşkere hene هن رولنا دليزن جبونا امبيجن اماجن تكتيكي حقيقتي بشارتي لبرانبر وان رودانان خلق سوريا تن نميج هيفي هنا كو كشتن لولاتي وان بداوي بي نحن دائما منصلي ام هردم نميجان دكين كو آشتي و آرامي وگرتوا ولاتي ما و ام وگرين وكو روجين بري دگل هف بجين لگل همی هولدان دیتنا چارەسەریە شەر لە سووریە هەر بەردەوامە و ئالیێن شەر هەر ئالاوەکێ بەکارتینن ji بۆ قەزەنجکردنا سەرکەفتنەکێ ku دیارە tenê کوشتنê ئەنجام دەدە. ساڵح دەمیجەر دەنگی ئەمریکا. Sed rojên pêşîniyên Serokê Amerîka Donald Trump nêzik dibin li piştevaniya bîragiştî ji wî re di dora astekê nizm daye. Pirsnameyên ve daviyên nîşan didin ku piştgiriya gel ji wî re piştî êrişên leşkeriyên li Sûriye û Efganistanê biçek dedetir bûye. Nûçegana Dengê Amerîka Jim Malone ev raport amade kiriye. Piştî çend mehan ji zorkişandina di siyaseta hundir de Serokê Donald Trump berê xwe daye siyaseta derve dagobalî bikişîne. Bê taybetî li ser Bakurê Sûriya û êrişên leşkerî yên dawî li Sûriya û Efganistanê. Right now the world is Di dema niha cihan pir li hev keftiye lê ez hezir dikim li dema dawiyê de wê bibte cihekî zor baştir bû jiyanê. Ez dikarim vî tiştê ji ber xwe vebêjim. Ez wê bi dawî bikim da ku gelek baştir be ji jiyanê re ji ber ku niha pir kirête. Rêberê Komariyan dê Senatoya Amerîkî de Mitch McConnell dilxweşiya xwe ji gava leşkerî re diyar kir. An interesting message to a lot of our adversaries. پەیامەکە باڵکێش ji gelek rikberên me û alîgerên me re jî li dor cîhanê ku hikûmeta niha wê jiya berê bihêztir be. Lêbelê Trump rastîkêşeyên hundir yê Amerîka dibe. Got dê xwepêşandanên dawî de xwepêşandaran xwestin got serokê baca xwe ya salane eşkere bike. Ji ber wê jî hin pevçûn di navbera rikberê Trump û alîgirên wî de lê Wilayeta Kalîforniya derketin holê. Wekî din jî hin mijarên serekî yên siyaseta hundir mîna bîma saxlemiyê û hin kêşeyên din hatine rawestandin li gorî rêberê demokratan Jack Schumer. Wê rastî kêşeyan bêt eger ew xwe neba ortê em li bendawî ne ku bike. Ji destpêka demaha serokatiya wî Trumpê kêşeyan dikişîne ji aliyê hêza piştevanên wî guherdem lawaz bû. Wisa şirovekar Sarah Binder dibêje. Trump bi rêjeya di asta dîrokî de nizm dest pê kir. Tevî ku di navkumariyan de ew rêja bi piranî bilind be jî ew piştevanî ji bîçek ketiye xwarê. Lûma di siyaseta Amerîka de zehmeta ku li ser piştgiriyeke wiha kêm hevalbendiyên berfireh bêne afrandin. Dibe gobaştirîn hêvî ji Trump re got kêşeyên hundir serrast bike, got piştevaniyê ji demokratan wergire. Ew te jî komariyan pir tore dike li gorî şirovekar William Galveston. Di nerîna min de ger hikûmet bi rastî dixwaze berê xwe bi vî alî de bide, divê giftûgoyan bi demokratan re bike li ser baca salanew û pêşxistina hin tiştên sereke di welat de. Di nava kêmtir ji sed rojan ji serokatiya Trumpê niha ew hewl dide got terazoyan di navê kêşeyên hundir de çê bike li gorî guherînên cîhanî yên bilez. Hevkarê me Lokman Ahmed ku hunermendekî serketiye hefteyê borî li Washingtonê peşengeyek vekir. Di vê peşengeyê de derfet da mêvanan ku berhemên xwe yên reng û reng û bedev nîşan bide. Lokman ji bajara Dirbêsiya Rojava ye û çend salan vir ve di karê hunerê de ye. تماشاوان هجا اف راپورتان میا داوی و هفتیه بو ام هیوی دکیم برنامه بدل با هون دکاریم برای ایمیل فیسبوک و توییتر نوینین خواج مره پار و بکی حتی برنامه هفتیه ببینین خیر و خوشیه ده دم باش